Africa my continent, Africa my home. Se-Africa la kwi-South Africa la KwaZulu. UMzinyathi district, umasipala uThukela. Sethukela ferry mawuthanda. Istadium seMzisho. Namhlanje umgqibelo abanye yisabatha. Usuku olukhulu kakhulu namhlanje. Olubi usuku olumnyama la sophelezela khona insizwa nje bisencane kakhulu uSicebo kaDlamini lapha phezulu sisema ground lapha eMzisho ila khona inkonzo yakhe ikhona ngizokhombisa nje ubone ukuthi lo mfana lona ngendlela bethandwa ngakhona igalelo lakhe bathi umuthi awuboni umile ubona kahle mawusulele phansi ububanzi bawo nokude bawo ngizokuthatha nje through ngikhombise umuthi angikhombise kulala komuthi phansi asambe nawo Mina ngikubonga wena personal. Hayibo kanjani? Wena personal. Yini osuyigqokile manje lokhuza? Hayi. Konje vele unento. Hayi lutho. Africa my continent, Africa my home. Ngiphuma la ngizofuna isiphambano bhadla majesu ngicinga wena. Bengithi ngizothola uDlamini akucinga azokuthola. Mina ngithi ngimdala kuwena. Ngiyabona ngimdala. Iqiniso baba. Ngubaba. Yebo baba. Vuma ke ngubizwe ngumfana. Hayi vele ngumfana kubaba. Wemfana utshele mina wemfana ubani lona? Hayi ngontokozo mina ngontokozo nje nginika ibackground Ntokozo wakuphi ngibona ngene Ntokozo khala uchaze labantu ubani lona? Mina ngontokozo ngiwakahade bengizalwa khona la eMsingi kodwa sikhulele kwaZulu abantu bala indawo yangithi bathi kwaZulu ngikhulele kaHlabisa eNhlwathi. Unoma ngalokhuza kusekha kwemama lapho. Mana welokhuza into enza ukuthi ngikufuna
umsebenzi wakho muhle wemfana umuhle umsebenzi wakho ukhile imanga Siyabonga. muhle umsebenzi uyabona lento yokuthi ufike emndenini uvalekile bengazi bazothathani beyihlanganise nani mako wafika kufika shintshe isimo hayi mfana wami no man bengifuna ukuzosho lokho u1 lo number 2 ngiyacela mfana wami emsebenzini wakho lo wenza umuhle musa ukunaka impukane emzini onamasi kunempukane eziningi kodwa baqhubeka bedla amasi emzini onobisi impukane eziningi kodwa bazidla impukane bayayikhetha mazi keza ngena obisini bayibuyisele eceleni bedla amasi mfana dlana amasi Siyabonga baba. hayi mfana wami hayi baba uwe baba ukahle kahle nje uyi role model yami ngibukela kuwe lento engiyenzayo so awu mfana wami siyabonga nje kakhulu kuyinto muhle awutshela abantu bazokuthola phi uma befuna hayi mina hayi Ntokozo Khazi yes Facebook Ntokozo Khazi yomekhweqe ku TikTok Ntokozo Khazi cabanga ukuthi abantu bazobona nje ukuthi senza ini kuyaphambili mfana siyibambe lento kuza abantu phela akuyona into encane yabona mase kusondela impukane nezinambuzane nginaki inambuzane ubizo lwakho lolu uNkulunkulu ukhuluma nawe ukuthi ushintshe impilo zabantu ukufika emsini nomuntu bengazi ukuthi bazongcaba ngani kumnyama ngoba uyabona lo msebenzi esiwenzela ulula lo wala nobulula kwamthunu ubulula lo ngoba ama brand ugibela phezulu kwe brand abantu bekusupport uyabona bulozoqala khona non brand yey kunzima yila ufubone khona udonsa ngodiesel bayathetha non brand bafo bayanwa onan brand bayathetha so kunzima uyosiza umndeni ongathathi into enongaziwa kanti mawuzosiza emndenini la khona abanegama kufuna kubanjwa lapha kulula noma kunzima kulula kodwa mfana wami ngithi nje ibambe asiyibambe ngoba into esifuna ukuyenza sifuna ukuthi ubuntu lento yokusiza omunye umuntu ibe fashionable yabo nje ibe istyle uma uthi ukuthi ulala umuntu ungamsizanga abantu abasibukayo ukuthi kube nento egwaza umuntu uthi hayi ngazi ukuthi angenzanga kahle hayi wenza kahle mani mfana no ngiyabonga babunongala isibukela kini ubaba nomama ukhona ubaba nomama ya ngebhadi sebashiya khona ubani khona ugogo hayi ngiyimi nje ubaba ngumama ekhaya ngiyo yonke unamanga lokhuza ngigcwele lenyoka mfana wami ngithi nje mfana wami uma uNkulunkulu engakimi lamazwi la ngiwashoyo ezokwenza umehluko empilweni yakho ngithi uNkulunkulu akubusise hayi ngiyabonga akhanyisele mfowethu akupha amandla ukuthi usize uphinde usize uyabona mfowethu izinyembezi ofika uyisule emndenini esuke ixakekile azibe stepping stone empilweni yakho uthi la uthi ukuthi sekuvaleke khona bese kufika lezo nyembezi bese ziyathambisa bese uyadlula hayi siyabonga baba masisabukela kini ngwenya ngoba nisekhona siyabuka sibancane kuzoba khona lapho nalapho kodwa nje inhle into eniyenza mina personally ngibukele kuwena lento so ngiyabonga kakhulu baba ngendlela engijabula ngayo mangibona ubuntu sibenza kube fashionable utho ukuthi hayi sabe ngoshuna ubuntu nje uthi mase safika kuxakekile sithi la kwenzakalani la abasizakala abantu hayi siyabonga nondaba mfana wami nondaba ngelinye ilanga yokubaxoxele singiyaphetha nongalo kunzima hayi kunzima kodwa ke ngicabanga ukuthi niyanazi kangcono futhi siyabukela kunina siyabonga nje baba ngiyabonga kakhulu ngwenya siyabonga uNkulunkulu anibusise siyabonga siyabonga baba mina ngithe mangilalele ngathi hayi ngeke lo luyalimi lo liyana lujiye kakhulu izulu esilapha sijiye kakhulu uyabona umuntu okwazi ukuthi mayikhuluma akhuluma uyazi nokukhulumisa ko president laba badala awujahi awijahi inkulumo uhamba nayo bese kuba yiyona ejahayo bese kuthi oneyindlebe ezikwazi ukulalela isinkulunkulu bese yazi ukuthi khona into ephathiswe lo umuntu uNkulunkulu ngibusile kakhulu ngokuhlangana nawe uma bese kufanele shuthi bese kufanele yebo bese kufanele phokungani kubuhlungu kangaka uma bese kufanele ingokuba ilanga uma shona siba nethemba lokuthi makusa sobe sisaphelele yena umfowethu bese kumanele uma kuzokwanela kuye kubuzwe yini ukuthi obani abasele emumva akabashile nabalilayo
ngisho ngoba ubesemncane ukufa bekungamfanele. Yebo, bekungamfanele. Ifu lobumnyama bese limngamele kanti nokufa bese kumanele. Uma sekukuficile ukufa unako ukubalekela okwakho ukuvala amehlo ulale pho yesani lesilile singaka esemva kwakhe ingoba lokufa kumzumile isimo sakhe sithi akube isimo esingajwayelekile bese kumanele pho kungani uma bese kumelele elale kabuhlungu kanjena onqenqemeni lomgwaqo uthela wayeka kude kangaka nasekhaya mvuseni azozivalelisa okugcina ulele kabe endleleni asixwayise ngokuba leli langa elinye lanamhlanje malishona uzobe selele unomphela. Lesi isimo esingajwayeleki futhi esingasoze sakwazi ukusijwayela. Okubi ukuthi ukufa kumfice esendleleni eyalapho okade eyolala khona nesikhathi bese simshayile. Okubi ukuthi ulale kabi endleleni abalandeli bakhe bemlindile. Cha, ubaba wakhe uyena obesemlindile kanti noNkulunkulu wakhe ubesembizile. uNkulunkulu wakhe ubesembizile. Yebo, ubesembizile kanti nohambo bese liphelile. Ingakho uNkulunkulu kuzofanele ehle eze ngapha ngezansi azosichazela ukuthi kanti ukhetha kanjani ngokuba engathi manje usephumuza nabangakhathele. Bathi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo mahamba umhlabeleli odabukileyo kanti ududuzwa yini. Abalandeli bakhe sebeyosala beculele zakade seziculile. Yebo khona ithalente lonke liphethe lisethuneni ngokuba lo mzimba ubusenengoma emnandi ezingaculiwe bekusenengoma ezimnandi ezingabhaliwe. uNkulunkulu angadinwa yithi ngokuba lesi isililo sethu sokugcina phezu kwezilile eziningi ezisazosikhala sibuza ukuthi enkosini kungani ukhethe yena ngoba yena bekungamfanele ukwazi insele enkandla mahlatha mnyama. Ngane zakwethu siyabingelela-ke ukwazi insele ubhale inkondlo eyibhala-ke nguSicebe nayo indlela akavayiza ngayo. Mina nawe bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section seyizovo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Uhlale nomgosi nje, sikuphathele ezishisayo. Hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.